kureba program Sabalala amazina rwanyita Sarah Mbesi niko nakwakira nti mu program yiteje nyamurungi program yo umuntu arikundo kucakara program yo umuntu arikwekunda umuntu arikundo kurya senteze bishobo gukora sente omwaka ogundo gwa kabiro gwa kashoto takuzirya olinzire kuzirya wafire tiriya 211 Revolution Bar kandi tiriyo mu Radio West Night banyoni bitkurwa mu Radio West bariyo mbashemerwa hana n'abawurikiza babo na n'abantu abakunda Radio West na TV West omwanya no gwa 211 Revolution Bar yikiriza kutasiyo munda turi abantu bariyo nibeshongora abantu bariyo barya sente abantu bariyo nibacakara program ni Sabalala baby bambichuka wotyo kwekola wotyo ayambala wotyo wotyo so why B let's go kora kuka kamora no yekanoke kolo sola kamora no kama sini wa kazina no yekanoke kolo sola kazina program ni Sabalala nashanga abasabalazi bashemerirwe guy ko shemerirwe munonga babe jona nashemerwa bakwetoha bayita Alex Alex wanywa tetsi babe kare jo niko nebye shongoro byedini niko nakore kachenje babe kare jo nashemerwa we bari kushemererwa really yes okay according to business which business history nyina 211
program Sabalala nyo nashemerwa ogokudeledisha Sarah Best nyo nashemerwa nayo nikuna music accordingly kale wabale mnonga kushemererwa wasibota mnyoni wanje sibireje bebe wariganka ikonka yona nyo munyambara ngaburijo amazina gawe mazina na Bade Emma kuri muringwa munonga Bade Emma Bade Emma nokora munomoki omunomo ninkora with Trinity Academy oriona kutahamo mtu wanu ningo lyaki natayire mukare Justin nyo musabarara program wisha just musabarara program yabokunda Sarah Best webale munonga kumukunda sana we nakukunda ibare kubonera kabo mukazi murungi wasibota sebo Ndiao seo nyabona kama Ndiao bambe amazina gitu nyamazina ni manyeta Aine Anthony ine Kasimairo Karungi ndistede inkureba wabireba nabireba eyo ni mbega ko ngati nkubera umunyo ni nturankaye mbega Nairobi Kenya twatungana ba Nairobi Kenya lizoba nombanyuga mu Kiswahili kidogo lakini tumeshukuru kwa kuwaona na mimi nimeshukuru kwa kuona wewe kutoka Nairobi. Unashukuru sana. Sana. Mimi niko zaidi kuliko wewe vile nimeshukuru hii TV West. Wewe kwenda nitangaza hapa. Na mimi nitashukuru sana, nitajitangaza mpaka huko Mari na Kanga. Na mimi nashukuru sana wewe unaangalia TV West endimi zona ntuzimanya buramuhona utukuza ntunge byo kuriya nasa kumura mukace derungaruke na byinji mnonga utakarga program Sabalala mu best ni nyenchi queen.